na wo mo de wo pe ekofa honom edi so sanso na GNECC wo mo so etremu a AI generated answers ya koba se omanfo bi anasa adesuafo bi wo mo de kwatro nso hwenti wo mo nkrata akamu wo no anasa numu ayi akamu wo nyina mo nkomo yebedi mpadimfo bi won so akasa no mo ha nyina ne se sede ayakayaka de eye editia nipa bi mu se bia oba yetia bema na bema eyeti oba anase oba tan yedia oba no ne nyina ho nhyehyeye wo mo de ba be tudwa na wo mo ahwe bebi asusane bode ho befo yenwuma ahodo emom wedi nsem ahodo bi na me so mo se bedwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wishia me ya frem anochewa ba ajwa se wa fensem no chie mo no me de twaso Kwantrefo Panyima Chamber of Telecommunications Engineer Ken Ashigbe or the someone to join which is a national engineering coordinating team no afia yebesi wi omo bepa odwumade bi ho ntoma ne nyina ne botaye ne se okwa kwantempo ahodo so ya na omo jeja kwan bi atoto nchenchem ya se kobase e bi ehyan bi ho kan obetumi de asi ho anase sa bia ne kwa ye ntena ho nton ade ntena ho enyade nanso omanfo dodo no ade wo mo pe ekotena ho kofa sa asase didi so sa mbra no ene sa afo ne nyina ebidi National Engineering Coordinating Team womo workshop a womo eyedema engineers ahodo no odwumedie no ase no ene beto odwa se womo eba be pow road reservation policy na sa policy eyade a womo di besi omanfo ekwan akwan a eda nchen a omanfo etade sisi adan no omode ye ne mafoforo a ensen fata no saafo no emra no eniomodi Chief Executive Officer Emma Chamber of Telecommunications Ken Ashigbe ene Adom News in Central for etwetwe ho nkomo no say no de tudwa se dia wo ho abon se Ghana se ekwan bi ye kutwa kwan bi se etua sika opepepepepepe amankrofo because se kutua compensation because amanfo aba enkruchi anaso enyinimakania ensuo telecom se relocate sa no mania no eno na ma Ghana ye kase ye kwan a eboden no ti den ye betumi aye na ye de sakrata ye adwuma ye be make sure se sa no mania no eso betwa hwe se dia be make sure se sakrata ye se policy guideline die na betumi aye ama parliament so de nsa ahyase ama sisia de obi ti se wokọ East Legon ti amanfo na omakosi police station esi ekwan mu anyeso musi a ne nia nyamra kwan so a omaye no President Emma Ghana Institute of Planning Planner Percy Ana Bukari enso editudwa stakeholders meeting a womo ekoye no emfaso a ebefiri maba edwumako wa ye fe next no eba se ne be ya omo di utilities no ena omo ye akwan no omo nyina be kire de omo ye within a particular corridor na che say we yanko ye kwan ochina na we abetwa kwan no na e de ehaw ene amane ena eba oman no so one ye betwa kwan na ebe ha untimi nko wufie jojo e chance na ya fix it se ye twa fiber bisumu ana se ye twa nkania bisumu a ubon se ye say ECG light enko ha wo ye caller ubuna enko ene deka kan ho ede ehaw ena ebreyen nti edwumako yi ehwe se obi abeye na edwuma yie se ne be ya obi abehu de obi ye na sa disruptions yi amba bebre Yemfri hono mona yen concept from one near kwa waye ko mu ensensem emu Ghana National Education Campaign Coalition e 20 as GNECC wo mo den sem wato dwa se beto dwa se adesuafo ekotro wasi so no wo mo result ababo nte no e beto dwa se adesuafo no beye empem nan ena bibi nti wo mo nkrata ama na empem yensa ne akire so ena wo se AI generated answers na so mo ankasa fa akwati kwan so ena wo mo nya sembusa no anu moaye bra na wo mo kyro sa nkrata ne senti womo enkrata no muaye no empedifo adua sensan ne no na Ghana National Education Campaign Coalition chese ekura nkwada ne da chintia be empedifo hwe na nsacha ye nkoso sebe ya ohawo aba ne nyina no ebe brase na fe adesuafo nsaka womo muaye ina ne ayepa ne se yama beko school abomoden enti se as compared to previous years na this year abane se yama no omu atme atro abomode a emse ende asempa na I was said that say there is an improvement in our learning outcomes at that level. Na sebanu the allegations being raised by WAEC say over 4,000 students examination results are withheld as a result of the fact say they engaged in certain kind of examination malpractices.
me say eno na eye ohaw no because e ba ne sa na kire say modern born na ye ma no mo abon kra no na kire say integrity bia en ne ho because say obebo modern also to be modern na anya modern pa wa bo na anya nia beba ne say bibi keke na wodia bon ho a wodia pass exams no na ne kire ne say nia why indicator na say nia exams no kire say wonim no na in reality no wonim nia wonim na say wonim nia examination results no kire say wonim na eba ne san na how be beba esan say it's going to affect the quality or the quality of a future leaders yena yebenya. They are fair to these students withholding their results so that they don't end up withholding results of students unfairly. Ebia na student no or control and kasa na wa pass na because of ebia suspicion into no this student will be treated unfairly. Yes, so we are urging say why should conduct a thorough investigation into the matter. In addition to that, there is the need say omo invigilation in ekeka ho yetimi proper training in Encheche Jumadi Shronko akoso na Oxfam Ghana ena woni enyiweku ahodo bi European Union nyina ka ho bi aka won ho aboma wo mayesa encheche no ni nyina ye enyiweku ahodo e wo mayi mo no wo mpanimfo no no maye nhyiamu akyerkyere wo mayaka de aye na wo mu yetie nipa se bi aba ne be maye adwuma ofa akono ba bi wo no a awo ho asem kranti ukopa adwuma ye mfawo se na wo befa ni be wi ase no wanyem no ntibi ma adwuma be ma bi nso anya dibre kura ne nti opa abaya bi ma abaya ne so wo mpini nti wo di nani a ya ne ha adwen pa nti enu nti no ye nkyekye se adwuma wura no ma be hie mo ho no manye no ne wo mpanimfo ni hu nkomo sebe ya sa yaka de no etu betwa wo nwuma hodo ne yetete wo mo ye wo mo yaka de e wo mpotemu ahodo mu no enya ade foforo nanso sesa yaka de ne atete etoa so ekọ adwuma ye mu a na kyerɛ sɛ ɛho asɛm a ɛwɔ sɛmpanimfo tena se ɛhweka ka bi wonfo ne wonu manim di ɛwɔ nipa fa awodie ho akɔtena se ahyehyɛ ɛhoma bi a wosu se betimi aboa ama aban afa akwa ahodo so a ɛde akasa ensɛm yi sa policy wakyene din unregulated pandemic a European Union and World of Ghana ɛbɔ Oxfam Ghana ɛchidoma wo mo aye no ase Reverend Mrs. Angela Carmen Apia president a woda Institute of Directors Ghana ano ɔkyerɛ senti ehu behia se wotena se ekeka saa nwoma yi ebom ma obi ankafo obi ne ba ho advantage bi obi ankesiso bi a ontum nka ohumo son kan cultural dynamics e kan be ya afrabana na anka so a woruku enyi wutun so a woyi bone oda kasa nti dama ya bakasa den kasa no odo kwane den ye yo no sinchen a efi mo be ya ye bohu da embre bi wo ho a otia damazi damembra no wo he nti sempa da ye we adwuma ma damembra na ebi wo HR policy ni mana a obi ko adwuma ma obohu da o sadam potuma mutum me yadam asem bi ha ma kwanda hoda me ya nadam nti yer bobodam nkomui yer hwa kwan da ye bohwen na adze na wa tunizin drafting wedzimu ananu mu epiu sesa asem bi se betodwa ne yampapa mu afeefie ni ama empanifo enhunu nyiye hia se wo mo eka ho asem a enya de bekọ akire Telma Akire Hayford ena ye project coordinator oda EU enough project ya no oni Adom kase twetwe sam komoyi ende hwede policy no obeye bibia yezebotu obia nanyim from CEO to director to even security man no bia hu de azenedam no te na yetumi za yejuma no so here and pa no yefe implementation no onfa hu de mejuma no big company and no small company mo bibia oye global standard level a mizi yejuma mo horon kachire motuma abo bia no ho ban Carlos Ahenkwa ye MPP mrashe bedwanu gina mo manfo ye Wetema West no koya na akọ mrashe bedwuma bedwa kwa wo mo hwe adwadie ni mfidwuma ho nsem so no oye titira ni masa ekuo no wo de nsem atudwa se 1D1F no ye ba ye no na wosenka obi ya so mo ne koyie na ase du bebenso bi no no hi o manfo mo anti na aban ye se be ye be ma wo mo wo sika be peso bebie ndwuma wo memo me investors bebanti no ene wo bebie adwuma no tax exemptions na se to bi ho ma wo mo twetwa so ama no se ka ho bi kura no na ama adwuma no etumi agina ne nan so kakra dan so betumi aka nsi so people say mrahye bedwa no ene wo mo ka ho bi no wo mo emo akra ka ho bi na ma 1D1F no entumi nya adwuma se de wo se ekono
Trade Committee Chair wo Omayimra Shebedwafi Carlos Ahinkra Echemu a 1D1F ejumade bia Akufo-Addo aban ede baaye sebe ye beboa na won mu a enya won sika pese wo bia enwuma wo man mu no ode be hye adwuma mu wo man mu the senti Ghana aban de hye yegu akwamu a na nka betimi aboa wo mu a eba be bia adwuma eba no eto a wo betua ekwan so na san hye ye aban de baaye sanse wontimi eni sunti won mu ade won sika eba man mu no bebre na ena atwe won hu na emide se speaker na nkasa otia kodwem no wahunu se de yakosuni se denti ena committee of parliament yamamu akonya se monko na monko deliberate on sa first report na monfemre na plan yen MP4 na ya endorse majority no yen trust in the bobo report no na yen plan na se yen plan yen request ya I refer to you since 2021 up to now mon transfer na mo dia ba amiaka ho asem. Meanwhile, and for education industry do not move to neighboring countries. Why? Because one was your dada and you're not doing what you're supposed to. Okade to aso say emfie mienu nie eto awodo a aban eyi firi nyumekwa awodo binum adwuma wo ye no eso no wo de won krata nyina akwa akoto finance committee enim nanso emu bia ne won mu aban eto ho anamo. In 2019, you may exemption 15 million. In 2020, you may exemption 577 million. In the Deputy Minister of Finance. 2021, obey Finance Committee Chairperson. Exemption back from 2021 to a net zero. Meanwhile, companies are obey 1D1FR. Yakacho the exemption and as a woman incentives among Miskabasha. Or apply some for exemption in my some catching. Jemay discover. Maso Munya Moshi. From 2021. 2022, 2023, not a single exemption has been given to any 1D1. Yenyina 1D1F and semi so na kasiam de so monopeno me fane nyina DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook on Adom TV extra wushia me a frame anochewa ba adwase wa ye na ye homra ne de obonkra tampensempensemu ene online portal so nsem ye vanto so bedwam